Lapna Perano ya ke organizing committee charitable football friendly match Shillong zone benta ke sengi ke arpo atlet rusau hapo maran he Shillong. Haga ni ke sengi lawan menyedon lem ringkat ru upastor SR Khar kum ukongsan Reverend L Nongsit, Reverend L Jana, Reverend BCM, Dr. R Nongrum u medical superintendent jong ke Dr. H Gordon Robert Hostel ki para benget ki patba ki khlung khna ki lawan ban saki ya ke ni ke jingi lakai haga ni ke sengi. Haga ni ke jingi lakai jong ki pastor bot ki officer sarkar ka kenhu ni lakai jong ki pastor ke lalap no ya kakenhu ni leka jongki officer da saugo lalai lemba ka begar kani ka jingi leka ka longru na ka benta ban pemi pisalem na ka benta ban te ya ka centenary building hospital annex jongka Dr. H Gordon Robert Hospital Shillong. Senrop. Kaidon Jinkerman ni kipastos. Kaidon Jinkerman. Banyak kontersya. Yaki team officers. Kali ibu penyeng ya kena kali insya Allah ban penkenria untuk kerjakan ke pieng nomor kedon kejeng penubat ke bawah ya kal lentiat ke kali nomor kedai ML05W0911 Anong biang sa isisiyan ke kali nomor ML05W0911 Kau Pastor Bidan dalam Pastor dalam come on oh lah yo ano Kasi number 12, junkie officers.
dong ini ai ti ke bejam na benta ke tim jong